Sira niya po. So seryoso, sir. Sir, sira niya po. This is it! Api na ini. O sayay, tagli mo. Balo ko maranap na kayo kasi nga dongay Dano pa niya. ni kay Miguel Musal, kay Miguel para mo kanini. Nung kanya located din eh, nung atsuka Banda Marisol, stoplight, atsuya kitang security bank, lele niya, diretso ka mo. Akit mo na. Dumaway ka mong right, akit may tambingin yung logo da. Masala yung lugar. Dumanibat na ka manangiles. Dumaway ka left. Dakal pipanganan kay ini pero yung pupunta lang mi kay ini tampiya ka mabayat at pipanganan. Uling sa serve da is lechon. Tara. Atsuta kining stings lechon. Kapampangan boneless lechon. For your information, alalang lechon de leche. This is for comparison. Basically kasi, patsasali ka lechon de leche, it's 4,000 plus patas siya. 4,500 damo na mo. Itang karelang belechon, adyang akakit niyang mas malatiya. Sa sabyanda ne, may kiklaimin eh. Sa sabyanda, mas malaman niya kanu, mas dakal ka kanu ako, mas manyaman niya, but for only 3,500. 1,000 peso difference. Madagula, So, difference. maragul na yung difference. Nanong panyali mong 1,000? Pambir. Ela kabud salita. Uling ni i-debone de talaga itang lechon de leche. Pakit de kaya kayo. We the local will find out for you. Tunay katak. Tara, letaya. Fight! Okay, so apin ini itang karelang kalaban napin ng lechon de leche. So ining lechon de leche ngayon ba't checking along tindahan? So yung gawa ng poya, ko'y nalagim. Sharon. Kahit may dagulen eh. Lako na butol, lako na ang tangay mo apangan. Piabi-abi na, i-compare tayo kaya itang karelang belechon. So muna. So ini pong part na ini, apin ng mo apangan ini kay lechon eh. Okay, wow. Mayari ng itang pamag-debone da kitang lechon de leche. Lawin tayo itang lamana. Tsaka tayo compare kitang belechon. Hot late na naman. Sorry. Ati ko kasi another shoot. Charot. Hoy! Kaya may minalareng ladwang pilaban mi, kening challenge sa ini. Fight! So nandin, Pepa de Bone mi ay tan lechon de leche. Lechon de leche ay pinamitagan, pangalan ng butol, tang pwede mong kanan. Versus Testings Belechon. Dapat yung chong! Yan ang maglagyan ka rin eh, kailangan gawan to. Nipex na! Dapat yung chong! Taka kayo siguro, tati Military grade wings. Nasa grade way scale. Anti-gravity. Yawan na pang Elon Musk. Pagkakan nyo natin yung 0, negative 3.05. Apin initang tray. Itang tray yan. Compare tala, denga dwa, using this weighing scale, kung saning mas mabayad, kung saning I think it's just not your time yet. You have a voice, you're talented, you're just not ready. It's a no for me. kung saning mas value for money kaya kayo, especially since baluta mo ini 4.5 ya, ini 3,500. 1,000 peso difference sa apan niya limong. Balan! Let's do it! Round 1. Fight! Tan 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 tan. 4.120. That's in kilograms. Okay, nung magtaka kayo at makanya niya karitak ne, kasi itang lechon de leche po, tan dinebone ne, nang karagul itang part na nitang bungo, Ribs. spine, nitang Ribs. spine. Why? Sweet home! Lechon expert! Datang bitis! Right, itang bitis na, mo naman ka lang din. So, apin na talaga ini, and the challenger. Estings Belechon, weighing at, tang 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 tang, I know. 4.17. close fight. Close fight lang. Pero big difference. Like 1,000 difference. 1,000 peso difference. Siyempre, subukan tayo yung difference na yung taste. In process na ning Hindi. lechon de leche pa magluto Preparation na na. is i-roast them. That's it. Belechon. May marinate depo. Wow. Yan tayo pampalasa. 10 kilo. May mang kailangan ng sarsa. May mang kailangan ng sarsa. Testingan tayo Ali, ng difference. editan eh. Hindi mang kailangan. O yan rin yung episode niya. Okay, thank you very much. Pizza Local, follow, like, and subscribe. Round 2. Fight! Mumuna tikman tayo itang classic lechon de leche. On its own, alang sarsa. Tikmanin. Typical ito. Amin to. Anyway, ining portion na ini, mga around 350
pesos. Many Batanya Kenny. Adwang Adwang slices. slices po. As in Ah, kayo adwang. ulit ang gulis sa reta. Yes. Yan, kendo slide yan. Tikmanin. Para may ngakburi ka lechon. Itong putang kalaman, masyado yung makapal. Kay kanyang bubblegum, hindi naman lilyari ka rin. Mama na naman. Tasa pa ning laman. Kalutong na pa rin ng kaya, ng balat. Wow, Maluyan, maluyan. Saka malasa yun. Convenient yung retang mag-organize mismo. Gilyan din mo mate. Hindi na kailangan gawan itong time lapse tamo nandun. Itang higit yun nandun. Tagli mo. Wherever you go. It's a no for me. Eh, may mga kailangan sarsa. Pero nung bisa ka medyo tingkas lang. Aslaming perfect. Aslam. Ay, daliri na silid. Wala pa man. Wala man nga makanya timber niya. Wala. Ano ba timber Kenny? Timber niya. Yaman kayo na ni Solid ya barda. Istong anong kenyamanan ka, sinabsi ka, kayong belitsyon, pakibating-tingan niya kano ining karelang bell, Kenny. Siling, ano nga sabi mo kayong pamangan to? Iglesia. Asira niya pa. Asira niya So pa. serious, sir. Sir, asira niya pa. Thank you, We The Local. We The Local is now canceled. Huling betting tingan niya kanong sili nitang karelang bell. Ating yung special something. Oh! Freebies! I love freebies! Menyiran eh, may likwaya pang freebies. Slim mo na. Thank you, S6 the Belly Lechon! Why? Saya! Okay. Bakala salamat keng Estings Belichon at this is Eat Food Near Mall EF. Food Hall Food Park. Aside keng Peko Famous ng Belly Chon, mag-offer na rin aliwang dishes like kari-kari chon, pansit chon, chop suey chon, sisig chon, pinakdik chon, Tagaling ng Bernice sili. Chon. Kevin chon, silin chon. Celine Chon, the Canadian singer. My heart will go, Chon. My heart will go, Chon. Aliwaita Whitney Houston yan. Dakala salamat. Malasing nala. By the way, nung bisa ako mag-franchise, anytime pwede kayo mag-franchise Estings. Yes. Kareng locations yun, dyan nga lalo kayong Pampanga. For more information, guys, follow them in Facebook and Instagram. Yes. So, dyan nga lang kayo kining Angeles. At ilang 32 branches around the, Philippines. Google yun mo. Pero subukan niya pa ini kasi Kenny masanding yung ambience. Dakal alam mo rin aliwang, stuff that's going on over here. Ali, kasi ka pang bahala rin. Wow, kapampala rin mi kabadya. Support local, support local.